ke Union Cabinet ni ka kunhun menteri jong ka sarkar preng mentaka sengi kala menjur ia kata ka jingong ni ka jingpu wan pelong nang kawai kari ni tang kawai ka election ni one nation one election ke jingmot jong ka one nation one election ke jingmot ka long mat pelong lang election lang ha ka juk por ya ka election assembly bat ya ka election parliament ke Union Cabinet kala menjur ya ka ni hadian bakala priang ya ka report ka pelong ra ka kunhun ka bala khli do presiden barim jong ka India Ramnath Kovind ketika kunhuan ke berkhli dari Presiden Barim Jongkari India kalapan yang kejumut bersimul yang kejumut dari babun ki political parties hakabar life artli ki kersan mat pelong no tangka wika election mat khasan terlibat ki persya kentup ya kaseng kongres bakilapan pau bakim so ya hap setiapan pelong ya kebukum kini ke judge election nalor ki political parties asyimru ya kejumut jong ki babun kinong sajaan kinong bishar bat ki rupak mat Jongkari India keleng-keleng ki benta Jongkari India Hadin bala menjur jaga kunhun menteri ke sarkar kan wandra ya kani hakar kom jaga bil hapo parlimen ka bagadi ban yo ya ka menjur jaga lok sabha ba kan juru jaga raja sabha asya ba kan yo ya ka menjur jaga presiden jaga India ban langkum ka ai nata ka don kamru ban penkela ya ka tis syar jaga India ni kata ba ki angka constitution amendment bill hadi kata ka salik syaki jela bat ki jela rit jaga India la di state ba ki union territory ba kan yo ya ka menjur dan ba ki state legislative assembly hadian juga election MP bat ke election MLA pan hapo sis pasni on pelong sia ke election sikit local bodies ke bakan top ke district council municipal bat ke pat ki bor ki budan haki jela bat ki district ki parti ke bakarsan ya ke ne ka jingtu bat pen kala ya ke kompelong election ke laong bakan nyarap shibun man kan show rene ban penduna ya ke jinglot akapot election kan bakaseng kongres bagi pat ke parti ke bapersya kyong bakan ni kalong kap shibun bat kono nda shibun ki jing bamyak yanti akar kompelong ya ke election